Kohimen kopera, agenegas ngi utrai, tonginang, sngungu ya utrai, nagabenda ke jingai ke jingker ku baro, kaba udang te se halo jungi, inang duairu nagabenda, baro ke jing tumu jungi. Duai nagabenda, ai sibai, bal ya piniau, bad ki kon ki tigi jungki, pakinang yo ya ke jingai ke jingker ku. Nagabenda, Odelia Dakar badap arpu Hinrich Nemidagasni. Duai nagabenda I Diana Ternia. But prangut kikun pakinio jinkoy jinkia kumjuru ya I Regina Ternia benio jinkoy jinkia. Duai nagabenda I Crescencia Kadesao but baro kijingdumu babahajungi. Duai nagabenda I Kasian ya piniao nagabenda ka jingjatai bam chukut mensiam. Duai nagabenda iba Jeromius Linkoy bat Eusebia kadesau bat sanmut kikun. Nagabenda I Crescencia. Nagabenda ka jingjatai bam chukut mensiam jong I Crescencia tempuin. Bat kumjuru nagabenda Ashan tempuin. Duairu nagabenda ka jingjatai mensiam jong I Father Leo Karkongor, Joseph Shilia, Father Chitur, Father Syriac, Father Albinus, Ba Justin Simbli, Ba James Frederick Mukim, Everest Banjok Marbanyang, Retalius Yapiniao, Mary Violet Yapiniao, Kong Christina Kriang, But Barak Imensiam Hadim Pitkui. Ni duairu nagabenda I Silin Mary Karkongor badan hapadeng jimpang jing shitom nagabenda fit full dalin bad baro laingut kikun nagabenda Gloria Karpuri badan kajing shapuit da shai gasni. Lights parts of me. Lights parts of me.
Hakene kasniu trai kabaa ko a jogalai akia. Minang duai nadu kedodu dah kacingriu palai. Panginang terang pada hidup yau trai Yesus hakene kayu kirit bakui. Warna dah pidon hakai halang kacung kasih. Lara pitrang nadu kedodu utrai sawan sying jumpi. Kumbau utrai wala ok hawus rakius. Minta kasih dengan wan sying jumpi. Nambut ban sabat. But kani kalong ka jingkul ko haka jingin ka jungi. Utrai utrang ban wan sying jungi bay. Ban kardo kardong ini, ban kandang ini. Kos men ko para da ka jingri balai. Tongin nang ai kia ba ro ka jingang ngot ka jungi. Pangin nang ki susu ya utrai. Ni klanti klant artati. Tongin shimenda haka nagi ukir bakui. Kumbang ni syait shimenda abang idon hana ka jong hana imani. Ai utrai kunang pentri balai ini. Dah kecinguri balai, dah kebendai keti, dah kaba burung yau trai bodon sendang jombi, shimena hakene kiyo kiris bakui. Hakir tengok pang baru pun baru mensim baku. Amen. Kecingaya jemu trai jemi uji sukri, bag kecingin jemu balai. Lembat kejinya sulak jangan mensim bakui pindon rengkat bati. Rengkat bati lu. Kau imen kau pada. Kejim pula minta kasih. Kekot wer ini baik. Banyak. Aiti lut yang ada kau terai. Pekerlalangkan. Jingkinya baim nagabenda utrai kat kejim pule paa metagasni upawulas bakulo pasang ini baik pangindut lang ke jingkinya baim nagabenda ka burong ka jengutrai kane ka jingai ti kung ka jingkinya baim kalau ke jimmane bashisha ya utrai ko himen ko para tonginai ti ka mechumi tonginai ti ka parkhat ka pardain chumi tonginai ti ka jingsno chumi Panginai kia ke jinglang jogi bapa kawai hau trai. It's not to haga jinglang jogi. Haga mekta pahat jogi. Haga perkat ka pertain jogi. Ngilaleng pop. Rengkat badbar ke jing tingin. Rengkat badbar ke jing tunai ke jing tala. Rengkat badbar ke jing pang ke jing syutang ka badbar po jogi. Haga met jogi haga bensiam jogi. Ngina kerhan yau trai. Sai ku jini ko trai. Ilang kinumpa ko trai. Ilang kibadona ko rupa. Bon sing ilang kelang ko trai. Hake jingin ke jungi, maaf ini ko Yesus. Saya ko ini ko Yesus. Bila ko akan yin susu yame ko Yesus. Bagi ko akan syakri susu yame ko Yesus. Niai kiala de minda ko Yesus. Ko kajing kini apa item naga minda jame. Ai ko bor jo kene kajing kini apa kui jame. Kana pen kentang ini, kana pen kui. Kana kinki bodong ini. Dua ini dulu ketemu. Ayo try unang kedua ini dah kajing ke jungi. Kau try Yesus. Ilang kinam. Ilang pensons yang membolsi. Maaf ini. Saya kuy ini. Tak senapa kardor kejame. Na pelan. Amen. Pada piku mengkopara. Amal lekop shibun. Dagi jimana. Dagi ki. Dagi ka. Dagi jimai. Dagi jimai palacha. Dagi jimai palacha. Dagi jimai palacha. Namakan nakarpari kemari yang kabayai sa Jesus yaki angel pakiri bari api ko himen ko para pandumay ka kami dacho how try to play to play badan bor baro nis panayami baranda na mapi ki pop jani kunyalam yani shaga jingim bang jukut
Koblei badan bo barok, bat kot tenrai jong ka jing. Toseng haki donu jami, ka jingin kia ka kerteng jami. Ai bagi nang roi ha ka jingin, bat ka jing riuble, bangin ri kendong, ya ka bak mes nuk. Ni panya kane da utrai jami uji seperti kon jami, ubayin pada basansya, rengka katne, pada mensiam bakui, uwe uble. Jenom la jenom. Amen. Kacang pulih benukong, kacang pulih na kita bicara maya nang lupa, kenang kebarat kau berkatnya berkenaan. Kau kenra melapan yang pada nasyapan, melapan bor yang pada melajak. Malu breu ulet danda yang kiri yang parok sisi. Kat bang keren ngada kaang ngada pertang. Kacing lek jebor, kacing pencet. Kau kenra nasyakan iu pada nasyak. Pen dan tertak, namar bang ngapan benai kakupor jongni. Henry habang ong ngan kelet no yang terai ngan ong keren syuk keteng jongni. Hang ta kakupor jongni kareham kum kading hapo pada nuat jonga. Kasakut kak hakis ing jonga. Ngan yak syon ban pun yaka. Pak ngam la syuk ban set yaka. Ani kakutian terai. Yesus ngomong ya Allah. Nak sam berkulai kenapa news tak sampai. Nak sam berkulai kenapa news tak sampai. Yang di kasih
Kajing puli na kisiti Paulus apostol sa Kristan haron kanong kapakaar at kabanangkong kadagkumaan. Tekunta kerpada pi kopara da kajing isnay ubring para iti hela kamen kung kajing kinabaim pagpun tanbun ya ubring kabalong kajing mani pakanjang sim patpanyadaya radi berkani kepertai Nday tukulado dagababan thamaya la kajing Kenang berpendela manusia keai kemenpelai, keai kebabha, keai kebabenhun, ban kebab canai, kani kekir pelai. Yesus mengkau ya Allah. Jerusalem. But ban shashito shibun nagitimen isan. Kilindo remba by kistat ay. Baun siya penya. Ba hagasi kabalay yan sa pinmipat iyabu. Te Petrus ulakot iyabu sharu. Baru la persyang banyak peninya baru. Bukan. Dan leru ko kapran. Kane kamde banjia setia diame. Henry ulapai syawat Petrus bukan. Ki leitno nanga ko soitan. Hilamu ding penkian yana. Nama timdan hakalian jong ukule. Henry hagal liang jong kibri. Te uji su ulakam hagi senran jong. Lada uno ukwa ban budiana. Torlen yala de unba yala de mana ban un bud yana. Naba utau bakwa ban penim yala ka jini un duno yana. Henry utau baduno yana nga jingit naga benta jonga un shem iya kan mento ya yu ya ubri lada uyo ya ka parte baro kawe Henry uduke yala ka jingit dake ubri ni pen naga benta la ka jingit naba ukun ubri un sawan Bad laki angin, haka burang upajong. Badunay baino, haka uway pa uway, kat kunga jingle jong. Kakos peljamutra,
Ko himen ko tara. Bakti ikinabai barok ha utrai Jesus Christ. Ka gospel bentagasni. Kayalang yagi ban puson bas ngutu yang ka jingkar dor jong ka jingim baru Christ. Haka juga pun ka gospel bentagasni ka benkan mau yani yang ka siapa ka bor jong baman siapa ka bor jong uksui. Uksui ukwa ban penrem ban penjot yang ka pertek. Dena kata daw Jesus ki udah omru haba bukan siapa ka jinin ka bapahu baun saangai ulang omru to busiar ha unong tu uwan ban penjot ban penya ban tu Jesus udah maham habun ki jaka yagi pai jamu yagi weipe yagi aposto jamu yagi sendran jamu siapa ka wisniu jamu bamai. Siapa ka wisniu jamu uksui ubalang ubasianti ulang ubakaning ulang ubanang ban kering yani penshoy yani hakabam kinma hakabam berkat eye aga jingim jogi don gajima unang ba ban penshoy yani unang ba ban muri ya gajima baro haka jingim tenag don gajim penshay unang ubasian di unang ban muri ya baro jai ki jingseniu kabang ni ngim yoi un penitang ke jingitana un penitang ke rompang jangga perte un terwatang ke jings nge bhanga jangga perte ha ka jings nge bhanga jangga perte uburino ya baro ke jima kabang ngimla ban syempang shisendam. Tenaga berkedau komitmen kau mana? Hak gospel minta kasih. Ujisu umaham ya baru diberi bahwa bantengkai yang kejengim naga benda yalade. Mano bersyan bantengkai yang kejengim naga benda yalade kita kibadon agalian jengo bamai. Yusno hak gospel ujisu ukren udumot ukren tenge persya iawu Petrus baru lapat iawu ko soitan kilaita lada pinang kilma hakas niyo balay balade ngilang puson siapa ka jimpala jinge siyawu Petrus ulang melaku Chris ubelai bagi pada Jesus kumno ya Petrus sepas ko Petrus belum sisa uberiu ubadan kajinga ekalojo nama ombe kiberi bapempa ya kane kajinga ya api Andre ude umensiam bakui ulang penpal api ya kane kaburang madutrai ujisu ulayaro ya Petrus lese hakata kapor haba utrai ulayaro ya Petrus kibei pa katpei kot kila lese bishni haka jenrong buriu jami bananta ujisu ulang kumno ya Petrus ulang nganait tino ya keshabi Bananta ya kabor jong mubamai anamla ya ka kabor jong ngene ka pertek omla ya ka nama utrai ujisu lai ya kabor ka bakerpa kabor ya ka ban kabor jong ka kertok ka dojok kenla ya ka yano ya ki bangne ya ki bapedian ya ujis ya ki bakomu ya ujis apa ujisu lapang yang kabor jaga kerta dujak kamla ya ka kadon jimbul kumno ujisu terwa au ya musyabi padua bor jang kerta dujak kamla ya ka minta ujisu kumno kabor jang ka dujak kan duno agama ujisu
Kumno Jesu ulaban pendu ya ka bor jogo bamai. Kumno Jesu ulaban pendran ya ka bor jogo bamai. Kumno Jesu ulaban penchon ya ka bor jogo uksui. Uksui ubadan hangi ikazen ubadan saudong jogi. Kumno Jesu ulaban jog Jesu wang kumno. Ya kata ke Jesu wang ukono beriuk udah ben syashita. Ukono beriuk udah ben syaya. Bananda hakasni kabalai berlipat. Kaneka deka luka bau Jesu umut ban pendran yang usui. Shua kane Jesu la terua ya shabi abu Petrus. Minta abu Petrus udang bak ya shabi ya kebor. Ula yo lupa ya kebor. Nanda Jesu dang batai. Kumno Petrus kide ben tip kumno pidan yo ya kene kebor tapi. Kumno pidayo ya kebor halam usui. De lembah kane lembah ka jingsha shitong jaga lembah ka jingsha le dein jaga lembah ka jinghap jaga lembah ka jingmi pat kane ka shabi kan yo bo lem kane pinam yo bo nanda Petrus wong kumno hakka ba ya ka shabi ya o shabi hakka ti jago Petrus ulapat ya Jesu sharu kapam bot Kidon kadweng ki kadar ki apostol Petrus pun ula kot now ya Yesus syarul bano ula pas ya Yesus pe bakla shibun bale fikran kumne pe mena aya ka shabi ya shabi ana minta patio pilai syaya kai ka jin bakla jogo Petrus rangi Petrus ula snapang syapa ka jin syaju O Petrus ulating ban syashito. O Petrus ulating ban syalebe. O Petrus ulating ya kajinya. O ban tengkay ya kajinya. O ban tengkay. Katungga kana siapa kajinya juga Petrus don kawe kajinya kajinya juga Joshua ba syashito. Ko O Petrus ulating palat batia. Ti umur ban petno syaba un syashito te halindi u Jesu yakitu ula keling ka Petrus ko watis Malaysia me peshe baru Petrus ula suntu yakachembakana ula lepai ula syashito ula syaya baru la pediak tekatipana baru la yak makoko Hanni yui ya ke jintalo coba Petrus. Nanno kawan kene ke jintalo. Ubammen ulawan ra jintalo. Hanni ki beriu ki bange ki babu dia Jesu ni berkat ubammen undon bor halu jongi. Henry ni debe kenma ubammen undon bor halu jongi ki beriu Henry ubammen undon bor halu bele. Bammen undon bor halu ki beriu Henry bammen undon bor halu bele. Jesu nama bele. Itu siapa ke jempen shoy jemu Jesu hari kerja. Ubammen uksui ulawan ban pen shoy ya Jesu. Lai sin lai wa. Ulang kara ya mu banyo bro. Ulang tenju ya mu. Hato menok kuno bele. Hato menok kuno bele. Lada menok kuno bele. Mani yang na. Lada menok kuno bele mani yang na. Kuno bele undan kamban mani yang no yang no. Kuno beriu kidon kamban mani. Lada menok kuno beriu men mani yang na. Kamu buat kami Ubammen ulah pensyo yang Jesu banduk nabuto yang ke jingklong belajar waktu Jesu pinam deban tenju ia ubelai pideban mani ia ubelai sudah minta ngalas nutu melang ubelai nak kata po daw nado kata po habau Jesu lek katshaba ulai kamta me ek beri di bachang sui iksui ki penbana kumno shapan Jesu menong kuno balai balai me man penchita pensaja yang Yeshua kapo kaya kapo kion balai di man penchita pensaja yang Yeshua kapo kaya kapo
kabaki kadau kapor kabaki kadau kalongka jinsha shitom jo Jesu halor ka de pana kitsui kitit shizinu Jesu usha shitom shizinu Jesu shaya halor ka de pana kimnon boss the kidang pan por na Jesu ai por pa India teni bangin yo ban penchitom ni beri bangin duk yo ban penshoi ni beri bado Jesu shim na ai la de ki Jesu kam ki de ki beri bado Jesu la on petno ino yaki beri na ka ba pe penchita pensaja yaki na ka ta dao kacha ba Jesu la le ki sui kila kerkai patila mino na bon ki beri ba sui ni pune ka ta gospel Teminta, haka tada pi pedha ya ke jimpan shoy jo Jesu kamta me na ka gospel jo lo kas ni yo o Jesu ula yin uksui ula yino ya o Jesu shipor da ka ban man pai piang kabam mo uksui upat kut ya ka jingale jo persaya o Jesu na ka ban kang ya o ban shashito ke jingale jo uksui kana ban kang ya o Jesu na ka ban shashitom persaya kalor ke di pana nama rute kadon ke jingma ya o lada o Jesu o shashitom kalor ke di pana kadon ka jimma yawu lada u Jesu ushaya alor ka de pana kaya ka jimma u Jesu unkinino ya ki kunjo mo belai baro nakati jomo minta ki kunjo mo belai ki don hakati jomo shwaba u Jesu shashito na marka cinta senen jom upat men jom yada ki kunjo mo belai baro kila oi shakati jom uksui Dele mpaka jinsha shitam jo Jesu Christ ula yakinino ya baro ki kunjo mo balai shaka sintacho tinaka tagada uksui ukang para por ya Jesu nakaban shashitam nakaban shaya timinda pipai haba Petrus ula wangunne plus auto hadu katna Jesu la dam u Jesu umshula dam ya o Petrus ula dam ya no ya uksui ki apostol kim yoi uksulu yang nama kim patroi hakata ka jingin mensiam nilaban din don kanto kan mo ki buri di patroi ka jingin mensiam ki sta pa yoi ya ka jingtu ya ka bojo mo ba man ki ba pensoiendre buna prenjo ni habami pe ya uksulu ni om ni parlo ba bun si nakata ka da bun ki buri ki mo ka jingsu haba ki parlo jo pi terwa ya pi kiat pi sinte Henry omde ki paralo ki terwa ya uksui kuba yang haka serni u joki pensho ya pi haba ki parlo ki terwa ya pi bidi cigarette ya ka drug pishim naki Henry pi yo ya no ta ki parlo jo pi ki tar yang dulu Henry adi joki haka serni u joki mano pada uksui de ya kata ki apostol ki padiui hawo Petrus Henry haba Jesu pe ula yo ya no ya utau ju uksui ubala pensho ya mo haka rekenja udang yang hadi haka serni ucamo Petrus u Jesu lakin mau une ulam pet langa shipon da ka ba on ngan sa wan biang minta aba u Jesu wa ngan sa shaya ngan sa shashita ban ngan sa mi pa haka sni balai uksudulawan bare badula ru yang ano Yahu Petrus na marudeu Petrus udon haka jingkaman pala na marmale Jesu la yaro yahu na maruda pala ya ka jinge jumu habu Jesu medo Chris u Petrus udon haka jingkaman kapapala bun sing ko kimen ko para ladang na kuli yapi haka por ayo pi mop haka por kade haka por pi kemen pala habang ni kemen pala ni kelat ya uple Lese pikemen kumno, haba pidon mati paralo kaba pikemen pala. Haba pidon kanu ke jitia jang ke jinjau pikemen pala. Di perkata yung, dei namar ke bor janga ngalayo jauh. Dei namar kini ki paralo janga ngadon jingkemen, kalam mati ngamdon jingkemen. Haba pipe kanu ki film pikemen pala. Bonsi tadi ni kipot bon di kina samla kingop agapop nama pikemen pala bakin nang suban penton kam ya kapor minta hakene kapor lockdown kipe ni film paper
Kipe ki website repair. Bagi ngok nama kikemen palat. Habau rambau kemen palat. Habau kalong kami kemen palat. Lada dot mano bapin kemen yepi. Pin kalat yau terai. Nake jingkalat yau terai. Mano baru api ubamai. Tenaga takadau. Habau Petrus sulah kemen palat. Nama terai ula yaro yau. Ko Petrus. Omde ki beri bapin pau ya kene. Henry di belai maaf kema. Ula pin pau yepi ya kene ke jingmaya. Jingmaya api Petrus sulah kemen. Naka takadau ke jing seluruh Petrus sulah. Ko Jisu. Wancani. Ngan seorang yepi. Pikiran bakala. Pikiran ayu. Pikiran di. Pikiran yang. Petrus sudah berkata ayu. Gospel kabamot. Gospel juga prosperity gospel. Bon diberi ni bahagia ke prosperity gospel. Kayak ke prosperity gospel, ke gospel keterwa jingkemen, ke gospel keterwa jingsu, ke gospel keterwa ya ke kaspa, ke gospel keterwa tangga jingsnai. Ni nimpot berkat bangin uturu ke gospel kabamot, ke gospel kalangka, gospel juga jingsha shito. Bona prenjo ingin semutu ya. Ni barang ni bud yang ke prosperity gospel. Mana berterba prosperity gospel? Uksui pun kau. Dan bila kau nek, ngana ayah pikirnya. Henry Jisu aku nak. Ku Petrus bila bakala Simon. Balik bakala nama pisaya uksui. Hake jinto mencobi bila kala nombak sarong. Hake jinto mencobi di berkat pinamla Yesus kena ke jing syaitan. Henry ku Petrus kelam ke jing syaitan, kelam ke depana pinam lawan long bojoga. Pinam lawan long senran joga. Kene ke jimbang jong babunu di Kristen akan ke juga. Ni ki Kristen ni wadayu. Habang aduai ngade bedio jingkoi jingkia, habang aduai ngade bedio kaspa, habang aduai ngade bedio ke himbaba, habang aduai ngade bedio ke jain ke baba, habang aduai ngade bedio lut nadam syadom. Balik pituai funsi banyak lut ke bapeng kemen ni. Henry kat no muda pren jogi duai kotrai lada memon mame tonga koloi ban pediang yang kene ke cinsitan make cingi barra mangin duai kotrai vegno ya ke jimpang nanga prosperity gospel keterwa baramo ya ha jingkoi jingkia jingkemen ngapsin kentai ya ke jingkoi jingkia ka bang ide benyo ide bandon kaspa kapel ide bandon ke jingkemen ide bandon ke jingsuk hoi hadin ke jingmi pa jo jisu wo ai jingsuk ya ki pri baramo kene kalong ke jingsuk ya per na ke jingsuk ka bau sui do lawan terwa angin ide ban sautu ya kene ko himman ko para ni don kambat pendram ya uksui tan kawe ke nanti bat pendram ya ubamen ya ke bocong ubamen kalang da ka piang ya ke di pada na kata kata jisu lawang kono ko Petrus pi ko ya uksui ino mano bakaban tengkai ya ke jingin unsa duna ya ka kabentoi ayu ya ke beriu payon lut ya ke perte and do ya la ka mensiam bon di Kristen hakane ka juk ka bamena ke do ya la ka mensiam nama kin presu bayai ya ke lendi jomo Kris lendi jongga dimpana kalam ka lendi jongga dimpana kohen mento para ngimdon jingim mensiam ngimdon jing penim nagadagadaw jisuam badunay tayo way po way kapkong gi jingle jomo ki baino ki van kapkong gi jingle jomi shime banyo yakane ka baino Nideban kendai ya ubamen, nideban pendrem ya ubamen, tangkawe ke kerteng kadon haka perte bak ke beneng ban pendrem ya ubamen, badai ke kerteng jomu Jesus Christ, nideban dong Jesus Christ, ande Jesus marwai, Jesus Christ, Jesus, ulah kalang ke kerteng bala ai,
How pun jangka Maria, Chris balonga, bo jangka Jimpens le. Nakata tahu about Petrus laon, melong Chris, Jesus laon, sabash for Petrus. Chris kadai ke jinglang beleng, uksui, ukelai, ukti kadai jinglang beleng cuma Chris. About Jesus Christ, udan hakaliang jami, yen sejak. Kung nau Jesus Christ la banton hakaliang jami, day nakabinda kaneu jisuang, lada pikwa bandang nampur jaga, lenya lade. Bahaya kedai mana, but the whole. Kani kalau kau gospel jemu Jesus, gospel jemu Jesus Christ, katerwa mangi yang kane kelenti. Tang kane kelenti, omdon kiwe pat kelenti, lada pulang ki Kristen babat kiwe pat kelenti, pen salam barem, pen salam balarai, pen salam ki bado jingkar men, Henry, lada pikoloi ban lanya lade, ke jingkwa ban penim ya lad ke jingim haka parte, pide ban du no kata ke jingkwa, Henry pide ban kan ke jingkwa ban du ya ke jingim, nata benda au Chris, pide ban lanya ya baharo ke jingkwa champi. Wo nak play jami, day na mar ke jingkwa jami, ni ngok hakapok. Desire kaya lang hingi siya kapok. Ka jingkwa kaya lang hingi siya kapok. Jiswa, pinto na jingkwa jami. Pinto na, lanya late. Kaya ka jingkwa jam kamet. Pinto na, kamet jami katwa balayu. Kamet jami katwa sex. Kamet jami katwa balpins na bha. Kajing pun jami katwa balpins na bha. Yaki kamat jami katwa banyoi. Tang di balpins na bha. Yaki shko jami katwa banyos na. Yaki balpins na bha. Pindu na, len na. Haba wan kajing tunjo, len na. Haba pilen ya kita baro. Ben salam ki bat seiso. Kohimen ko para. Lada pi ko balang kristan, len ya lade. Nangda bu bahaya ke di mana ke jinsha shukto lese ublai umut banai pi lese pi ki bas ngapi ngapi dia hak jingtia pam lese pi don ki operation la shai kasni lese pi don hak hospital lese ki kun jobe ki pam hatto pi koloi ni ban pediang yang kene ke jinshitam da ke jingtamen kumba ai da uji suki apa pi ko jisu ngap pediang yang kene ke jinshitam kaba wan na ti jobe pin sayo bro pamayan na Chris. Kadang kita play jobi, ni pediang yang ke jinshitam bara kumbai da utrai. Habang ni duai, utrai. Ngas nomo yame, naga benda kene ke jimpang. Ngas nomo yame, naga benda kene ke jinjinja. Ngas nomo yame, naga benda kene ke jinshitam. Ngas nomo yame, naga benda kene ke jintuk. Handa ka bong utrai kan skam man trai kam aga jingin kecil. Kokimen ko para, bahaya kedekan. Nangda bulu Chris. Lada pin mo ya Chris, apade ke leke jinshitam pen se do jingkar men, uksodan se wan pen show ya pe, kadu katnos nem pishitam kumne, katnos nem pidang tiap bang kumne, katnos nem pidang badu kumne, katnos nem pinalang masyap lebeng kumne, tengin snap ya no uksui. Habang ilang ke babon ya Chris, in snap tanya uji suam, yai badna. Kamu lele, karena kecil shitam baro, karena kita bahasa iso nak benda jampi. Haba kibri di keren banyak pi uji suam, yai, kini kita ke pada. Haba tengah ucap kelai pi, uji suam, yai. Haba tengah kasih kelai pi uji suam, yai badna. Karena kita pada jampi, yai badna. Punya na, salam bahasa iso. Kau himen kau mana? Ngidon kapan penrem ya uji. Uji sulah penrem lupa ya uji dah ke tim pada jemu, dah ke jinyam jemu, dah ke jemi pak jemu. Ladangi koi ban i ya uji su, ladangi koi ban bo ya uji su kri, ladangi i koi ban bahaya ke tim pada hak ke jinyam jemi, kano ke jin shitam insulam pasai so. Inang duai ke benda kena ke jinyam. Kau jisu bagi is nomo piambi. Nagabenta ka jini kai. Penram nak ya ubah men ubadan ojani kaki inga senjo. Pendu nak ya kaborjo. Da kaborjo ka jington jame ani. Ko jisuni pediang murah ya. Ni kita ya bahar ke jing semua ke jing tenju kawachi. Panginduk Malaysia, panginduk piak ya, panginduk dan kita seisu.
Enya roh putra Yesus Kristus. Mabla Jino, Amen. Konfirman kau. Pengidian pelatihan jengai. Kenapa lights part of the way? Lights part of the way. Tagi dia kerpat ia belai umpa jemi. Belailah ia kan jing sitam baik ia kana rukun jago. Baruailah ia kan berkata ini wat kaba mungkin ia. Nagbenta Pablo Juni, Bishop Juni Glendong Kikapikas, Baginda Pudian Nagajipulu Nsim Makram, Yakanu Nagajipsham Janja, Kabawan Haba Kishara Yanakinapro, Mikir Pa and Mikutrai, Ikut Pak, ikut Pak. Nagbenta Kani Karambai Kristawan Juni, Baginda Bikitlan, Nagajipsham Shitam, Jamkiweba, Kunta, Banyapa Amar Kaliang Yakadintra, Mikir Pa and Mikutrai, Ikut Pak, ikut Pak. Nagbenta Iwe ini, Bagajing Jami Mankasni, Kadublong Kajing Terbahan, Naman Kajing Bagajing Slay Jampuini, Nikar Pa and Mikutrai, Ikut Pak, ikut Pak. Nagbenta Kikristan, Kibaladu ialah kecingin hakacing benjung, ni kecing pandai. Bangun sir, untuk berkelan iki, banbun biang yaukres, ni kerpa ini kutrai. Ikut Pak, ikut Pak. Nagbenta Kibri Baro, baginda beriang yaukres, mau bala berkelas papa, cing pedih, ya kecing sendiri coba cing jejak, ni kerpa ini kutrai. Ikut Pak, ikut Pak. Kau tahu apa ini? Ukun jemi Yesus, ulah pediang sebab ia kan jing syasitam. Pada jenia kering ia ni bangin duk lain. Tai ia ni kajing jing syai bar kajing kai bar tip ia kemon jemi ban syah daka jing kemen ia kano kajing syita. Ni panjang kan ni lempa Yesus putra jemi. Amin. Kenapa lights Pak aku sah? Lights Pak aku sah. Bye.
jingkinia jenga bajampi. Kalong kabapriang pun hau belai pa badan bor barang. Putra Indonesia dijumpi rata sebelum berbentuk. Kejengkoi barang ujung barang kue. Tahai putrai bakane kejengkarwa makintam kan wallang ini yang kejengkar ko jamin bahkan pendam janai yang dekam jingsius tak bang melakula daku Kris putrai jahim. Amin. Putrai undon rengka bertim to kendio yana kidonot nonginaimu yang utrai kublei jangi dasisha kalong kabashongko batka bade kadeti jami batka jeng pengin yagi hamman la kapor batka jaka manaimu yame ko kinma ko baba koi ko blei badan bo bad bang jiku namar ngite baga de ka borom bakrao je ba manawan banyara yagi ibru yaya daga jinglom blei jame kat hadu ko mana saindu baga jeng pen kia yagi kanwan naga jinglom bayak jami lembau trai jami Yesus Kristus lembau jamu kakin bon jami yang temani ya ka borom jame bad kamen hakamat jame jina तो आए बगे सो जमीरो इदुआ किन्या सो पकी बन्या वाइना दागा जिंक में कदबा नी पेंबना Yesus Kristus badon ka bor jago bapak un benkantang ini baik haka bangiaiki met pat men siam sautrai rengkat badani upu man kuai ai ka bor jago men siam bakui wanya halo jami halo inga senchen halo bar ke jingan noja duai na ke jinge kan urlong minta kan sei so minta utrayon lege kampana naga benda jami ki bapak ki bashita pinyo jingkoi jingkia ki badu jingkar men pinyo jingkar men ke jingsuk jangut rai minta duai na do kata naga jinge dashisha melong bakui kadrai katamei jongka jingkoi barra namar kata ngegar padyami tapen kui penkantang yakini ki jingkarwa jangi dakava payaw mensiem jami kunga umje halo jangi bakinda kilalam yani kamme bakasna jagutrai jangi o Jesus Christ haka por baladinga yabu badana ka monsnova wila padiam ya ka jingsha shita wila shim ya upo badaka ba aimu yami
Ulah dia dia barulah hari kala kesentran upah. Toshim batbang nak kane di mana. Nama kane kalau kamet yang keba enai nak benda jompi. Hakaju keduka. Edana lagi bang. Udah shimya kepuri. Pada kabain mau dia dia. Udah ayat ada kesalahan. Oh. Toshim bagi nak keneti baru. Namar kene kalam kepuri jaga senam jaga. Jaga juta bati mai badam jaga. Yang kabain penmi nak benda jampi. Panada benda kita bol. Yang kabain mati kita. Talaya kene. Bankan mau yang nak. Kosnam bakardon jamu Chris, tapen koi, tapen kai penkyaki, payadaki na ubang. Kajing maya jong kajinge. Namar kata, ni kita penmenda yang kejingia pada kejimi paju, ni terwah kami ketraya uko jaga kejigi, baria keturi jaga kejing peni, ni dain wajah, namar melanyiu ini, kiba big penyam akamat jami, perban syakri yami, dah kabas never ni karpan yami, bagi kibayo benda hata met pada senamu keris, ngilang kita penyam tali kawai, dah mensi yang bakui. Akan mau ketraya kabalang jami, kabala priya kasatala kaparte. Baga penjana ya ka aga jigi, rengka kado Francis pabak kui jami. Pada answer administrator jaga diocese, but baru kilingdong, but kidrinia. Akan mau lemuru ya ki himmen kipa, shinran ba kinde, kibala yotiya dakaba karmen ya ka jimi tha. Badia baru kibala kalat no aga jimi sune jami. Kemudian lagi, syaga jinsya ke kemajam ni. So, ini jadi bangga. Ini karena dia ni. Kenapa mereka kemarin te sati bakoi, kemeja boleh. Bujasa bakoi do kirim jaga, ki apostol bakoi, bu Francis de Sales bakoi, but baru kiri koi, ki bela pensna bahaya me pateng la pateng. Ngindu pelang ki babbe, banyak benda lem ada jingim bang cukup, but banyak nyero, but benda barang ya me. Dah ukon jamne, Jesus Christ. Dah lembadu badhamu, kalau kami ublay upamadun po, aga jingalang kami jumen sembaku, baru keborong bak kejingiabu, junong na junong. Tangin duwai, mabau Jesus lagi kayu ni ben duwai, nak kecingnya, bau suai pun pencingai lagi, bantu terai pun penran ya baru kebuat senium juru bapak, nak kecingin jengi, nak ingat sem jengi, nak kemet apa jengi. Kopa jengi, bapak benih kenal dapat kue kata teng jengi, kenal iman jengi, kenal kemon jengi, nak kenal rumah benih. Kau ini minta kecing bang jengi, kapan anak
kerengkana jadi. Pembangiru ni maki ke Palestina. Pada dalam ini saya jumpa dan raih terpelai kini nak kapasiti. Terpelai kini ni kerpat terpelai nak jenis ini barang. Hanya jenis pun jami, tai jenis so jenis sai hanya ski jami. Kenapa nak jenis rap jenis ini jami? Nilai para bon nak apa? Bagi dia jenis dah nak jenis jam para. Kam dame nak COVID-19. Kembali dalam kemilan di jaga jingkar men berkuai, pada jingwan pada menang penim jami Yesus Kristus. Nama kecumi kalau kelima, kecumi kebuah kebuah, jenang jenang. Potrai Yesus Kristus, mei menang hati apostol jami, kajing sud ngai hati, kajing sud jangan ai. Wan be ke pop jami, Henry ya kajing jaga balang jami, badha kajing skon jami. Tai kaya ka jinsu, but ka jinya ta lekawai kattom ka manchal. Mamai ko bakin bada basensha. Juno da juno. Amen. Ka jinsu ko trai kandon barabo rengka pergi. Da ka jingi do trai to gini ai markali. Hakmi, pukul lapor jam balik. Hakmi, bakit no ekapko. Hakmi, bapenrang no yau bapen kusudu. So kita kebalakar sa kacing kawai jam pukul lapor. Kamet pada senam jam Kris dan riang sa kacing yang bam jam.
haleluya, 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 haleluya. Tohinnya dua. Kopa kayu keris bangila lenia kapenkan mau yang kejinia bau konja me ulasha ban penim yagi ai baka jingyo benda lem daka jingko me ha ka jingsha shitong jangu kanyara ban benda yang ka jing penim jangi ban jangi himen kita ram jangi ngipan ya kane lem bau Jesus Christ Putrai Jamim, Putrai Undon, Rengka Batim, Moya Kakali Jami, Karpani Jingkar Kunapra. Toka Jingsuk Jagobale, Kabapalat Liam, Yabaro, a Jing Shampa, Kanria Kidonul, Baka Jingur Jami, Haka Jingti, Baka Jingi Yabubale, Bak Yaukur Jago, Putrai Jami, which is to Chris. Baka Jinkar Kujagobale, but not Borbaro. Upang Bakul, Parliament, yang bakoi kanya berkansa bagi juno, yalesuk ban banaya ke kubar babha jengotrai dah kecingin kejerti. Bagaimana kepada? Sibit abaje kidonda jemene sakramen terpak nagabenda bet koi pitya ya ke longi dongsen kane kalong ru kecingkun jagaretri longi dongsen persiapan bentik ya kiweru pakiru binang jemenda ai kane kalong kapo jagajingku pada jingaye kalau jeng. Kedua saus pak dan bulan, saus pak dan bulan. Roh Jesus Kristus dalam nama Tuhan. Amin.